Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Assalamu алейкум, hurmatly bir тугандар. Алла субхана тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Анын ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға Аллахтан салам жана салауаттар болсын. Сіздермен бүгінгі бөліше тұрған хадисіміз бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан минбарға шыққанда 3 жолы амин деген хадиси туралы болмақчы. Ал хадис төменкіше. Кааб ибн Уджра разияллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған айтты дейді. Ухдурул минбара фахадарна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күндердің бірінде минбарды алып келгіле дегенде біз минбарды алып келдік дейді. Фаламма иртақа даражатан қала амин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам минбардың бірінші тепкішіне шыққанда амин деп айтты. Фаламма иртақа даражата сания қала амин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екінші даражаға шыққанда анда дағы амин деп айтты. Фаламма иртақа даражата салиса қала амин. Üçüncü tepkişке шыққанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анда дағы амин деді. Ошондо түшкөндөн кийин пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан біз мындай сурап дейді. Я Расулуллах, о Аллахтын элчиси, лақад сами'на минкал яума шай'ан ма кунна насмау. О Аллахтын элчиси, біз буга чейин сизден укпаган нерсебизди уктук. Ал эмне болчу дегенде пайгамбарыбыз айтты, инна Джибриила арадали. Мага Джабраил периште келди дейт. Джабраил алейхиссалам периште келди. Фақал бауда ман адрака Рамадан фалам югфар лах. Кимде ким ушул Рамазан айына жетип туруп, Рамазан айында болуп туруп, бирок анын күнөөлөрү кечирилбей калган болсо, ал Аллахтын рахматынан алыс болсун дегенде, фақулту амин, култу амин, мен амин деп айттым. Фаламма рақиту санията қала бауда ман зукирта индаху фалам юсалли алейк. Экинчи тепкишке көтөрүлгөндө мынтип айтты дейт. Кимден алдында сенин атың зикир кылынса, сенин атың айтылса, бирок ал сага салават айтпаган болсо, мына ошолдагы Аллахтын рахматынан алыс болсун дегенде мен амин деп айттым дейт. Фаламма рақиту салисата қал. Үчүнчү тепкишке көтөрүлгөндө мынтип айтты дейт. Бауда ман адрака бавайхил кибара ау ахадухума фалам юдхилахул жанната култу амин. Жана ошондой эле кимде кимдин ата энесинин экөөсү тең, же болбосо бирөөсү карылык куракка жеткенде мына ошолордун кызматын кылып, бешке кире албай калган болсо, мына ошол адам Аллахтын рахматынан алыс болсун дегенде мен амин деп айттым дейт. Урматтуу туугандар, бул амин жөнөкөй эле амин эмес, пайгамбарыбыз Мухаммад Аллахтын аламдарга рахмат кылып жиберген пайгамбарынын бул сөзү. Амин деген сөз бул тақаббал дуаана, Аллахым дуабызды кабыл кылгын деген сөз. Элем бул жакта пайгамбар амин деп айтып аткандан кийин пайгамбардын дуасында эч кайсы бир шек жок туугандар. Ошон үчүн жакында Рамазан келатат. Мына ошол Рамазанга дагы бекем бардыгыбыз даярданалы. Андан кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң жакшысы ар бир учурда салават айтып турганыбыз. Атын укканда сөз түрдө салават айтканыбыз эң абзел, эң жакшысы туугандар. Андан кийинкиси ар бирибиздин ата энебиз бар. Ата энебиз бар. Мына ошол ата энебизге жакшы кызмат кылып, алыс болсак алардын ал акыбалын сурап, мына ошол нерселердин баардыгына көңүл бура турган болсок, иншалла Аллах субханаху ва таала бизге дүйнө ахиреттин бактылуулугун берет. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи раббил аламин.